Will you come to our cottage? Daniela, ja sam Snježana, Ja sam Daniela. a ovo je naš cottage. Dobrodošli u našu kolibu. Jel se čujemo? Slušali nas u okviru. Ljudi moji, ovo nam je prvi put. Nemojte nam zamjeriti. U životu nismo snimali ništa, nikada. Lažem, ja nisam nikad ništa snimala. Daniela je žena koja je snimala stvari. Daniela, snimala si. Jesam, to sve što imam za reći. Je li imalo smisla ovo raditi prije 3 mjeseca kad su svi gledali Heated Rivalry? Vjerojatno. Jesmo li bile sposobne snimiti ovo prije 3 mjeseca? Ne. Apsolutno ne. Znači, Heated Rivalry je kriv za ovaj podcast i za to što mi ovo snijemo. Ako nas slušate, znači da smo odlučili da ovo što smo snimili danas je dovoljno slušljivo, iako nemamo apsolutno nikakvih iskustva u snimanju, ali znači da smo snimili. Ako ne slušate, znači da je ovo bio samo jedan naš zanimljiv eksperiment i hobi koji ćemo vjerojatno deletat. I znači da nas je sram. Eto. Da, a to nije cilj. Znači, cilj ovog podcasta Come to our cottage je naravno povezan sa Heated Rivalryom, našom obsesijom sa ovom serijom. Znači, obožavamo seriju Jacoba Tierneyja, njegovu adaptaciju knjiga Rachel Reed i o tome planiramo pričat sigurno nekoliko epizoda, ako ćemo snimiti nekoliko epizoda, ali prije svega htjeli bi objasniti zašto smo nazvali podcast ovako kao što smo nazvali. Znači, koliba, ako ste gledali seriju, znate što koliba predstavlja. Mi smo htjeli stvoriti virtualnu kolibu, znači siguran prostor u kojem možemo podijeliti svoje mišljenja bez osuda, predrasuda, mjesto gdje možemo biti iskreni, možemo biti svoji. Kao što Shane i Ilija u kolibi napokon dobivaju snagu da priznaju svoje emocije, tako i mi u ovoj kolibi želimo dopustiti sebi, ali i drugima, ako nas iko sluša ikada, i ako ovo bude snimljeno i pušteno negdje, želimo naći mjesto gdje mogu ljudi reći ono što zaista misle, bez toga da će ih neko ismijavati. Bitno nam je i da nas prihvatite ovakve kakve jesmo, malo lude i malo sjednute, ali ako ćete ovo slušati, onda ste takvi i vi. A očekujemo od ljudi koji ovo slušaju, ako slušaju, da budu takvi. Ono što vam možemo obećati je da se nećemo uvijek slagati oko istih stvari. Često ćemo se i svađati ovdje. Nas vi se volimo posvađati. Ali uvijek ćemo imati poštovanja jedna za drugu i za argumente suprotne strane. Isto tako nadamo se da ćemo zapravo stvoriti neku zajednicu ljudi koji inače nema priliku pričati o Heated Rivalryu, ali i o nekim drugim serijama, filmovima, životnim temama, svemu i svačemu. Ako je to nešto što vas zanima, pretplatite se na naš kanal. Ako postoji naš kanal. Otvorili smo kanal. Samo da se zna, otvoren je kanal, by the way, otvoren je Instagram i TikTok, sve ti to još nisam rekla, ali reći ću. Aha, ok, znači imamo akaunte, samo ne znamo da li imamo još sadržaj za ta akaunte, ali evo, to će nam možda biti neki razlog da krenemo zaista ozbiljno. Tako je. Ljudi, htjela bi samo još jednu stvar prije nego što objasnimo zašto. Kad je krenula naša obsesija sa Heated Rivalryjem, prva stvar, ako ne možemo izgovoriti riječ Heated Rivalry, nemojte nas osuđivati i glumci. Ne možete ni vi, ne lažite. Glumci nekad ne znaju izgovoriti kad slušamo užasno je čudna kombinacija riječi za reći. Ja ne znam da li su naši uopće su preveli na HBO-u. Ne, nisu. Mislim da je možda negdje, možda u Srbiji prevedeno kao žestoko rivalstvo. Ja sam to možda sanjala. Ne znam, uglavnom mislim da je negdje prevedeno, ali mi ćemo se koristiti Heated Rivalryjem, ako ćemo uspjeti to reći, ili možda skraćeno HR. Moja neka ideja je bila da je ovo HR podcast o HR-u. Ne želimo trigerirati previše ljude sa ljudskim resursima. Istina. Ja kad se zapletam, ja ću samo reći Heated. Idemo dalje. Ili ja ću reći samo Rivalry, koja je teža riječ. No dobro. Objasni ljudima kako je počela tvoja obsesija. Aha, moja obsesija. Prvo tvoja. Ti si ona koja je kriva za sve ovo. Ja Zbog kriva. tebe snimamo ovaj podcast. Odmah da se zna da je ovo Snježanina ideja. Ja sam ovdje protiv svoje volje jer nemam ništa pametnije.
Da, ja sam mislila kad si krenula ćeš reći njena ideja zato što je snimena serija. Apsolutno, ja ću prihvatiti zasluge. Jacob Tierney i ja smo odlični kućni prijatelji i on je rekao šta ja sam rekla moraš hitati Rivalry. Slip into DMs Rachel Reed i molim te traži u pandemiji naravno. Ti si rekla Rachel Reed da knjige napiše. Točno. Da, na kavici smo sjeli, ja rekla znaš šta moraš hokejašima nešto napisati. Ne, šalu na stranu. Ja sam stvarno počela čitati knjige kad su knjige izlazile, što možda zvuči čudno, ali je istinito. Mislim da je bila godina prije mislim da je bila 2019. kad je počela objavljivati i moram priznati da prva knjiga mi nije bila baš nešto. Game Changers ili Scott i Keep Story. Nisam bila baš luda za tom knjigom, ali sam tad bila u toj fazi kad sam jako puno čitala, pogotovo M.M. Romance. I jednostavno me je povuklo nešto u njenom svijetu i onda naravno kad je izašao Heated Rivalry, naravno odmah sam se zaljubila u njih dvojicu, pogotovo naravno prvo ili onda u Shayna. I jednostavno bila sam luda, pročitala cijeli serijal. Mislim da je Long Game izašao 2022. ako se ne varam. Čitala sam cijelo vrijeme. U međuvremenu sam pročitala taj serijal onak nezdrav broj puta, pogotovo Heated Rivalry i Long Game, iako sam čitala i druge, o kojima također možemo eventually pričat. Ali ovdje smo prvenstveno danas zbog Shayna i Ilije. Uglavnom, obožavala sam to i jednostavno oni su moji comfort characters koje čitam kad se osjećaš loše, kad se osjećaš depresivno, kad se osjećaš, ne znam, kad nisi svoj, jednostavno uđem u knjigu, otvorim knjigu i čitam najbolje dijelove. Ne čitam uvijek sve, čitam jednostavno dijelove koji su mene najdraži i jednostavno nalazim utjehu u tome i jednostavno obsesivna sam, znači 7 godina već s njima. Uglavnom, o mojoj obsesiji baš nisu znali drugi ljudi, ja baš ne znam puno ljudi koji čita ovaj žanr koji ja čitam, tako da moram priznati da je to sve ostalo na nekoj mojoj privatnoj stvari. Mislim, ti znaš da ja čitam takve knjige, ali nikad nismo ulazili u... ova ti je knjiga super jer znam da ti kažem nećeš ju pročitati. Ja nisam nikad pokazala interes za taj žanr, do sad. Tako da, eto, znači, kako sam ja saznala da je snimljena serija? Znači, meni je to možda najzanimljivija priča mog života. A to je, znači, bio je 12. mjesec. Išla sam pogledati na kalendar da budem sigurna koji je bio datum. Bio je 13.12. subota. I meni se nešto čitalo. I onda sam malo išla gledati šta bi mogla čitati i niš mi nije zvučalo dobro. I onda sam odjednom, kao neka božanska intervencija u moj mozak direktno, rekla sam, idem pogledati jel možda Rachel Reed napisala neku kratku priču o Shayni ili. Sad, ako niste čitali, ona ima tendenciju, imala je tendenciju da tipa kad piše knjigu da izbaci jednu tipa deleted scenes, stavi na svoj sajt ili napiše priču za, ne znam, Božić ili odnosno za Halloween. Čisto kao nekakav bonus priča za fanove, jer u svijetu Heated Rivalry je bio popularan jako puno i prije nego što je izašla serija i meni je došla tako ideja da možda bi mogla uguglat Rachel Reed, Heated Rivalry, Shayna Ilija i kad sam ja to uguglala dogodile su se stvari koje moj mozak nije mogao percipirati. Broj 1, pojavili su se neki findovi dan prije toga, koliko sam vidjela po portalima, Heated Rivalry dobiva 2. sezonu, govorili su ti portali i ja nisam razumjela šta se događa. Kakva druga sezona, o čem se priča? I čitala sam, ušla sam u Wikipediju, u stranicu, gledala Shane Hollander, Ilija Rozanov, neki Jacob Tierney, serija. Jednostavno nisam mogla razumjeti šta se događa. Meni nije bilo normalno da su snimali seriju, da se serija počela prikazivati, da ja ne znam ništa o tome. Kako ti uopće nisi znala kao takav fan knjige da se snima serija? Mislim, znaš zašto. Zato što nikad nisam na nijednoj društvenoj mreži. Ja pratim društvene mreže samo kad me nešto zanima, ne pratim, ne followujem nikoga, ne gledam Instagram, TikTok na dnevnoj bazi, nemam pojma šta se događa. I naravno nisam imala pojma. Zanimljivo, ja sam pogledala odmah isti dan. U tom trenutku su 4 epizode bile vani i pogledala sam ih sve 4 isti dan i mislim da sam taj dan ili sljedeći dan tebi i našoj frendici Kiki poslala poruku na WhatsApp, poslala sam vam trailer i rekla, ljudi moji, nešto u stilu, ja sam dobila već svoj božićni poklon, Jacob Tierney je čovjek koji je napravio serijal
jednim od najdražih likova. Ali vi ste naravno već znali za seriju. To je ono što je meni zanimljivo. Vi ste znali za seriju, meni niko ništa nije rekao. Prvo, u moju obranu, ja sam bila bolesna taj dan kada si mi poslala to je istina, ti si kurila. Ja sam kurila 39 u tom trenutku. Tako da je bio nekim drugi normalan dan, ja bi ti vjerojatno javila, jer znam da je to up your lane, to je tvoja stvar. Hudson i Connor u tom trenutku svima iskaču po timelineu, ali nemamo pojma tko su oni, naravno. Ja vidim neka dva lika, vidim da su svi nahajpani, vidim da je ludilo, ali zbog bolesti uopće nemam vremena razmišljati o tome. Čak je i moja omiljena gosipica Elaine Louis na svojim sajtu Lane Gossip pisala o tome, ona se inače pojavljuje na 3 sekunde u seriji, znaju oni koji su gledali i koji su opsjednuti. Uglavnom ja u tom trenutku ignoriram sve jer sam bolesna i zato što se bavim sa svojim drugim obsesijama, naravno nije ovo jedina. Koje su bile tvoje obsesije? Sjećaš li se Daniela u to vrijeme? Korejci, neke korejske serije, korejske drame i tako dalje, jednom ćemo i o tome. Uglavnom ja sam tada bila i previše umorna da bi uopće odgovorila tebi na tvoju poruku. Ali sam si negdje u glavi onako mentalno zabilježila, ovo se mora pogledati, Snježana je preporučila, njezinim preporukama vjerujem. Prođe 2 tjedna kasnije, ja i dalje bolesna, meni treba neki pick me up i ja se sjetim serije i rekao, ajde, sad je trenutak. Sad je taj trenutak i sjećam se da je bila nedjelja, dan gospodnji, negdje oko 11 ujutro šaljem ti poruku i pitam što ja to gledam. Jesam bila u Rimu? Jesi. Ja sam bila u Svetoj zemlji. Jesi. U Vatikanu, ja mislim da sam čak bila. Mislim da sam ti 28.12. poslala poruku. Mislim da sam krenula na put. Krenula sam na put sljedeći dan. 28.12. je bio. Uglavnom, tada je krenula moja avantura. Kojom brzinom si ti pogledala seriju? Znači, ja sam gledala prve 4 odmah isti dan i onda sam pratila 5. i 6. kako su izašle. Naravno, između sam gledala 1.000.000 puta još. Naravno. Ja sam krenula prvo sa prvih 5, tad je sve bilo izašlo, zar ne? Sve je bilo vani. Sve bilo vani. Krenula sam sa prvih 5 i onda sam naravno ostavila zadnju, jer moram malo odgoditi gledanje zadnje. Dragi slušatelji, ako nas slušate, Daniela ima zanimljivo, ako se ovo ikad pojavi negdje i imate priliku komentirati, molim vas komentirajte. Daniela ima jednu neobičnu tendenciju da ne želi se odvojiti od serije, filma ili nečeg i onda ne želi pogledati zadnju epizodu nečega do kraja. Ponekad i zadnju sezonu. Postoje serije koje još uvijek nisam odgledala do kraja, to jest nisam odgledala zadnju sezonu. Iako su mi najbolje serije ikad, zadnja sezona se još nije odgledala jer se ne mogu odvojiti od toga. Eto. Ja nemam s tim problema, ali ako neko ima još... Ovo je no judgment zone. Ako neko ima, želimo znati da je li ona stvarno toliko posebna kao što ja mislim da je posebna. Svi vi sa sličnim dijagnozama javite se. Ako je neko ovakav, molim vas, želim znati, jer ne znam nikoga osim Danielu koji ima ovaj problem. Ja znači, imam možda suprotni problem. Ja ću pogledati, onda ću pogledati još 300 puta jedan za drugim jer ne mogu se odvojiti od toga. Iako moram reći da sam pogledala 6. epizodu, mislim da je prošlo 24 sata. Dakle, stvarno brzo. Za tebe jako brzo. Za mene jako brzo. I to je bilo to. To je bio početak obsesije. I šta si mislila o svemu tome? U principu nisam ni mislila previše u tom trenutku, jer mi je mozak bio žvaka. Od svega što sam vidjela, od sreće, od veselja. Odmah sam se zapravo prebacila na gledanje intervjua sa Hudsonom i Connorom i onda kad sam shvatila, tek tada sam zapravo shvatila kakav su switch oni napravili. Skužiš koliko su dobri glumci. Tako je. Mislim da smo pričali o tome da si imala isti stvar koji ja, a to je pošto su oba glumca bila užasno nepoznata nama u tom trenutku. Ja sam mislila da je Connor Rus. To si ti mislila tako? Ja mislim da nije prošlo prvih 10 minuta prve epizode, ja uzimam mobitel u ruke i googlam doslovno koji je to Rus koji glumi u seriji. Bilo je nešto toliko real slav u njemu. Baš ima nešto u tom svom držanju, super je to utilovio. Ja sam stvarno mislila da čovjek Rus kad tamo klinac iz Odese, iz Teksasa. Iz Teksasa, dečko. Iz Kolorada, pa kasnije iz Teksasa. Da. Dakle, nije mi bilo ni u peti da je čovjek... bilo mi je čak i čudno što ima 24 godine. Djelovao je... Nešto u njegovom držanju bilo malo starije, nekako stoički.
Tako da sve me iznenadilo. Razlika između tebe i mene kad smo gledali serije isto je bila jedna vrlo očigledna što si ti spomenula jednom u našem privatnom razgovoru, a to je da sam ja znala što će se dogoditi u seriji jer sam gledala ključna knjige, razlika, ključna. a ti nisi znala. I ti kad si gledala te epizode si mi slala neke manične poruke, šta je ovo, šta sam se ja to pustila. Nisam znala što gledam, to jest vjerovala sam ti, znala sam da će biti dobro, ali nakon prve 2 epizode ono što je meni falila mi je čista romansa. Volim to pogledat. Naravno. I to je, svatko ko gleda prvi put, tko nije čitao knjige, se zapita nakon prve 2 epizode, ok, super sve je to hot, sve je to lijepo, oni su sjajni, ali hoće li mene tu s druge strane dočekat nekakva romansa? I onda je došla 3. epizoda. Interesantna epizoda koja zapravo nema previše veze, to jest nikakve veze. Ima, teoretski ima. Ima poslije uzročno posljedično. Scott je game changer, on je promijenio igru. Tako je. U ovom prvom trenutku kad gledaš prvo se zapitaš, ok, zašto sad gledam njih dvojicu? Ono, ne želim gledat njih dvojicu, ali kako epizoda ide ka svom kraju, onda shvaćam, razumijem i zašto su bitni i razumijem šta me čeka kada su u pitanju Shane i Ilija i to je ono što me zapravo poguralo još dalje i odmah sam krenula dalje, naravno. Mislim da ima dosta ljudi koji baš na 3. se preobrate, prve 2 su im šokantne. Nisu vidjeli ovako. Ne mogu reći da je meni bilo šokantno. Naravno. Meni je gledala si ti druge. Tako je. Gledali smo mi puno drugih serija. Nije bilo ništa nama toliko šokantno, ali svejedno bez neke šire slike, ne znaš stvarno što te čeka i ja stvarno nisam to uopće. Ja se sjećam da sam gledala prvu epizodu, to ćemo možda nekad kasnije pričati malo na duže. Gledala sam prvu sezonu i prvih možda 30 minuta sam imala jedan problem, a to je, bila sam užasno ljuta zašto Ilija nije viši od Shane-a. Da, ovo je Snježanina dijagnoza i javite se svi vi koji imate ovakve potrebe da glumac bude viši od drugog glumca ili glumica nije dovoljno niska. Neko će reći, ona je projecira heteronormativnu sliku na njih, ali morate razumjeti da sam ja čitala knjige, u knjizi je Ilija 6'3", puno je viši od Shane-a i njegova visina igra poprilično važnu ulogu u njihovoj dinamici na kojoj se ponašaju. Mislim, oni jesu istog ranga, ajmo to tako reći. Shane nije malen dječak, oboje su profesionalni hokejaši, najbolji hokejaši na svijetu. Nije stvar u tome. Stvar u tome da jednostavno način na koji Ilija se šali sa Shaneom, vezano uz to kak je mali, kako ga može podignuti bez problema, bla bla bla, je cute jedan dio priče koji sam ja projecirala odmah na tu seriju. Kad sam vidjela da su iste visine, prvi pol sata sam bila jako distraktana s tom činjenicom. Samo da ti upadnem, oko toga ćemo se isto posvađati. Već skoro jesmo posvađali oko toga. Naime, bez obzira na podatke, dostupne podatke, bez obzira na informacije koje su nam dali sami glumci, to je dao nam i samo Hudson, ja i dalje tvrdim da je Hudson viši od Connora. Ne, da je Connor za 1-2 centimetra zapravo viši od Hudsona i mislim da ćemo to otkriti jednog dana, da će se to ispostaviti. Redatelj koji ih je gledao cijelo vrijeme jedan pored drugog je rekao da su iste visine. Ništa ti to meni znači. Oba Jacob glumca nije su rekli objektivan. da su iste visine. Connor je bio na podcastu i rekao je da je 5'11", to je 1,80 m, ali kao, možda centimetar manji, kao kaže, kao kad ide na audiciju, onda kaže da je 6 foot, što nije, 1,82 m. Ali kao za stvarno je 5'11", 5'11" ili 1,80 m. Hudson je isto rekao u nekom intervjuu, jer ljudi su toliko obsesivni s tim ko je viši, na kraju su stvarno iste visine. Pa to je sporno, jer ja mislim da Hudson laže. To je moguće, ali on je sklon laganju. Ja mislim da Hudson laže za centimetar. Moguće. Mislim, to su te važne stvari oko koje mi trošimo vrijeme na privatnim kavama. Zato mi imamo ovaj podcast kako bismo mi razgovarali o ovome. Molim vas, ako iko ima problem s tom mislim da ono što sam počela pričati, izgubili smo se. Prvih pola sata, prve epizode sam bila jako distraktana sa visinom Ilije, a onda sam shvatila da su fantastični u svojim ulogama i prošlo me. I sad mi je da li mi je draže što nisu, ne bi rekla, ali me ne smeta. Što je big deal za mene, jer sam stvarno očekivala. Što je najbolje u audiciji, rekli su kad je znači išao onaj casting call, tražili su Rusa ili nekoga koji ima rusko porijeklo, koji je 6'3". Znači, Connor je rekao da kad se prijavi, rekao je ovo nekad neću dobiti, niti pričam ruski, niti sam toliko visok. Ali je svejedno dobio, ali bio savršen za ulogu i njih dvoje su savršeni bili
za to, tako da eto. Kao što smo i mi savršene za ovo. Uglavnom ljudi, ovo je neki naš uvod koji ne znamo da li će ikad biti. Prestani to govoriti ljudima. Mislim, trebamo biti pozitivni. Ali bit će zanimljivije ako izađe van. Onda će biti ono, wow, oni misle da je ovo dobro. Ne, ja se nadam da će biti reakcija, wow, oni su mislili da je ovo loše, ovo je divno. Ovo je divno, da, ja se nadam isto da će biti to, ali sumnjamo, tako da... To je kraj prvog dijela.